Kalempung elekai basketball banungkong jongki tenat sorkar Hawes Khas Hills kalapoi syaka bekut hakas ki thoding hakaba ke DC office nakaliang ke Shinrang bat ka tenat pule puci nakaliang ki kintei kelayo banra yaki nam la ado kumban penken mau bakani ke lempung balapan ya da Hawes Khas Hills District Basketball Association kala sedang nadu ke khatnen riu tarik mentau benai hakaba kumba khalai teli ki tenat sorkar kilawan banashim mentra shidram Haka final, jongki kintai nakaliang ka tenat education department kala job ya ka health department da lai pesan la arpo point kadba nakaliang ki Shinrang ka DC office kala job ya ka education department da saupun riu la arpusan point haka lempung final laidon langru u deputy commissioner kumu kongsan uba HG lengdo kumu sembut kongsan ba alantri dekhar bat kiwe de kinongkit kam ka association haringkat kipat ba ki balasaki bat pensyong syet ya ka lempung da ka jingrisa bat jingkun hoy Team di Bedonang ni apek dia long entusiastik bah pada lekai sosial bah adu terus ni kalau lekai ke team dong PHE bat ka education kalau kering hai Shinrang lu pet bah lekai kan apek bah nak pun di basketball buat especially kita nak penting terima dengan main bah pinang le kai pa su rangba pilang ban represent ya district ni rangba wisi la ban job ya ka state championships ngai kipok kidang ya pisia baro bedan ni especially the players ya le kai pa don't pop for punya job and abandon untuk sporting spirit all in the spirit of the game let whoever wins ini bentuk dari spirit Islam nak menjawab tentang ia take part atas sport. Nah, IT player yang siap dia paling akhir pada dalam official ni